Cha wensizwa zakithi masizinsizwa sibambisene noma sizinsizwa ngokweqiniso asibumeleni umnsizwa khona la sesingasachaze khona thina abasemachunwini kahle kahle ngegama lakithi nangomuzwa wakithi oloqhubeka uhlambalazeka ngeindlela thizeni esingazi futhi ukuthi kwenzakalani. Bafowethu ukhuzani sisacela sitshele mawukuthi ukhona umkabhuti noma ukhona umakoti kaBhuti ongizwa asondelene naye ngaleyo ndlela ngoba lokho akwenza usewukusichwenza thina abasemachulwini. Mhlambe ngayitshela yena ukuthi mhlambe udelela umuzwa wasemachunwini noma udelela uBhuti ongizwa kuphela. Asikuthandi lokho thina abakhona. Okokuqala nje ke uBhuti ongizwa kaculi le mangikhumbula kahle le ndaba isike yaya ngisho kubaba uZuma uNxamalala ewubizile umndeni wasemachunwini ewubizile futhi umndeni waMpungosa kwahlalwa phansi yakhulunywa le ndaba kaBhuti ongizwe nokhuzani besingazi thina ukuthi ukhuzani usangaphinda asitshele ngomnsizwa bakhe asitshela ukuthi uyinsizwa yena into mangabe eyishilo angeke azazayijike. Cha umfowampungosa kulungile mfowethu asilutho asiphiki vele imali yamshintsha umuntu kodwa nje ke mfowethu sifuna ukwazi ukuthi aseneme nanoma yikuphi la oya khona aseneme thina futhi asisachazeki. Mhlawumbe ungayitshela njengazi ukuthi wena mhlambe ingoba uchaza abantu noma uchaza abalandeli thina sichazeke emachunwini akazalwa futhi yedwa lo yamuntu loyena ekuthiwa ungizwe uzalwa nezinsizwa ukuthi ngoba besisathule nje besithi mhlawumbe usazozehlisa kodwa sithanda lento yenzayo besithi asedlulise lokho nje mangabe kumdlalo musuzoninda izingane zabantu ezigane ekhaya musuzoninda la amantombazana agaye abakoti bakaBhuti musuzobaninda ngaloko uthi mawudelela uBhuti ungizwe udelela uBhuti ungizwe kuphela ungadeleli udelela abafazi bakhe mawukuthi khona umakoti kaBhuti ungizwe onosondelene naye ngoba ulo usitshela ukuthi uneyimfihlo ozoyiveza umfowethu mususedelela kanje